Neta wa Father Stephen Kaumbulu, muthembi wa Diocese ya Masako, ngithukuma parish wa Muthethene, mwethukisya wathiani FM, nenguthocha na nikana tuthaithe Ngai bamwe muthenya munene chuma chambe cha Lent mwakani uyu. Mwiaie asya mondo engailanga musungia, ngamwobosya na ngimwathima, nake ngamunenga thayu wa tina tene, kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya beba mutheu. Mumo wa mwei waitu Yesu Kristo na wendo wa Ngai na mwamba beba mutheu nisiithiwe nenyu inyuonthe. Anaiya tumukulie mwiaia tweke mabitio maitu na nikana twithiwe twiyailu kumuthaitha. Nikumbulela Ngai mwene utoni wothe, onena na ya makwa, nundu nithithitie muno, kwa kwiciria, kunena, kana kwika maundu mathuku, ona kutia mwambara na inipika, ningubiticie muno, wondo wa nikusimamania kuthibitira mavindaonde, ona inyalaika na thiku onthe, ona inyana ya makwa, mboyenye kwa Ngai waitu. Ngai mwene utonyi wonthe atwiwietei atubete thabu citu na itongoesya kubika thayuni utathela. Tuboye. Ngai mwene utonyi wonthe ibindani yini tukuboyana kwika wivi otondu twika myaka nila ingi kwa utunengracia nikana twithiwe tukisilia ta Yesu Kristo na kwikala mikalileni miseo twiboya au kuondola Yesu Kristo mweai waitu. Isomo yambe ni ubakuma ibukuni ya mwambililio kilingu cha keli muso wa monza kupika wa kenda na ingi kilingu cha katatu muso wa mbe kupika wa monza na yova omba mundu na kitoo cha nthi na amubebeya mithumu ya thayu manyuni make na mundu atwika chuki thayu na yova Ngai abanda munda ngaliko ya umiloni wa sua nthini wa Eden na nikuo wamwiye mundu ula wombie na yova Ngai amesya muthangani kila muti wende asya kuonekana na musio wako ya muti wa thayu na uo mundani kati na muti wa kumanisya usio na uthuku na indi nzoka ya inzeleke muno kwinyamu ona iva ya kithekani ila yova Ngai wombie na yamwia mundu mukati niwo Ngai ni waisye mutikaye mamiti yonthe ya mundani na indi mundu mukaye ya nzoka mausio mamiti ya mundani nitutonya uya indi usio wa muti ula wikati wa munda Ngai ni waisye muikaye waguo ona muika kiite muikese ukwa na nzoka ya mwia mundu muka muika kwa nongi nunu Ngai ni wisikana muthenya ula mukaya waguo nivo mukasalukwa metho nenyu mukethi wata Ngai mukimanya usio na uthuku na ila mundu mukawonie kana mutini museo wa uya
na ni wa kuendesya methoni, na ni muti wa kwendwa kwa kuivya mundu. Atwa usio waw'o aya, na ingi anenga muume nake aya, na masalukwa methomo meli mamanyani athei, na matumanya matuma mukuyu mese uvisya ngua. Ndeto ya Ngai. Tumutongia Ngai muvea. Kiti kisio ni Sabuli ya 50 twiwiete iwe mwiai nundu nitukuvitisye. Somo ya keli ni barua wa Paulo kwa Warumi
ya Rumi kilungu cha 5 mstari wa 12 mpaka 19. Na ine alikile kundi nundu wa mundu umwe na Yesu daite kikuo kwa kikuo ichavikiye andu onde nundu andu onde ni mavitisie kwa uo nai yai kundi miao itanamba kunengana indi nai ditalawa kutemia indi uu wi ovo kikuo nichetheiwe na ukumu iulu wa andu kuma ivinda ya Adamu kuvika ivinda ya Mose ona kwa ala matavititie kwa kutula mwiao ta Adamu aingelekanyo ya Kristo ula wesie kuka indi me eli ti undu umwe nundu muthinzio ula Ngai anenganie ndwelekanwa na ivitio ya Adamu kwa uo nundu wa ivitio ya mundu umwe kikuo nichavikiye andu onthe indi nimbe muno mumo wa Ngai na ula muthinzio Ngai wanenganite kwisila mumoni wa mundu o umwe Yesu Kristo kumavikia andu aingi otau ula muthinzio wa Ngai wikivathukanio na undu ula waumanie na ivitio ya mundu usu umwe usililo ula wokie itina wa ivitio yiu yimwe watuye Adamu kwithiwa muvitania indi muthinzio wa Ngai ula wokie itina wa andu aingi kuvitia nuwa matuye kwithiwa alungalu ethiwa indi nundu wa ivitio ya mundu umwe kikuo nichetheiwe na ukumu iulu wa andu onthe nimbe muno kwa ala makwatite wingi wa mumo na wa ula muthinzio wa kutuwa kwithiwa alungalu mekwata thayu utathela kwa undu wa mundu umwe Yesu Kristo kwou o undu ivitio ya mundu umwe daitie usililo kwa andu onthe no uo undu wa ulungalu wikitwe ni mundu umwe utuma andu onthe methiwa me alungalu akumanenga thayu otau o undu kulea kwiwa kwa mundu umwe kwatumie andu onthe matuwa kwithiwa avitania no uo na uo wiwi wa mundu umwe ukatuma andu aingi matuwa alungalu ndeto ya Ngai tumutongea Ngai muvea ngatho kwaku we Kristo musumbi wa ukumyo mwai niethe nenyu naethe naku wende ovo musio wa mwai wetu Yesu Kristo otondu wandikitwe ni mutheu Mathayo ni Mathayo kilungu cha 4 muthia wa mbere kuvika wa 11 nivo Yesu watongoiwe ni veva weuni ni kana atatue ni ndevili na atia uya mithenya 40 na matuku 40 itina ewa nzaa na ula mutati oka amwia ethiwanue mwana wa Ngai iae kana mavia matuike kimutu indi asungia asya ni kuandikitwe mundu ndekala thayu kwondu wa kimutu choka indi kwondu wa kila ndeto yuma kanywani wa Ngai na indi ndevili amutwa nthini wa ila ndua ntheu na amwikalia muthiani wa ikalu na amwia ethiwanue mwana wa Ngai iyiche nthi nondu ni kuandikitwe akiai alaika make undu waku na ingi makakukilia moko nimo ndukese kutulwa kwaku ni evia Yesu amwia na ingi ni kuandikitwe ndukamutate mwia Ngai waku na ingi ndevili amutwa akimani kitulu muno na amonia mosumbe onthe manthi na ndai siamo na amwia sindu isio onthe nengunenga ethi wanundulilia ndu na kunthaitha nivo indi Yesu amwiie thi Satani nondu ni kuandikitwe muthaithae mwia Ngai waku na muthukumae we eweka na indi ndevili amutia
na sisya alaika moka ma muthukuma uvo museo wa mwiai ngatho kwaku Kristo. muthaithae mwiai Ngai waku na muthukumae weweka mwithukisya Wathiani FM ivinda ya lendi ni ya bata muno nondu ni ya kwika wivi kwilila na isitu na kumusyokea Ngai kwa kutumia nzia ila Yesu watumiie ila watatia waweune. Nituvindwa miendele yitu kuyana na utethio wa mumo wa Ngai nondu nitutatawani Satani mautanu ma nthi na mawendi mathuku ma ngoo situ. Nitwaile kwikwatania na mumo wa Ngai kusinda motatu vinya kwa kuvoya kwilea na kunengane motethio. Isomo ya mbee yatuelesya yulu wa thabu ya mbee mukethi wa mwili ta Ngai na mukamanya uthuku na useo. Kwa ngelekanio yako ya itunda yila ya ivatane nitwaelewa thabu ino ya mbee. Adamu na Hawa aciari maitu ma mbee ni manengiwe mwanya wa kunyuva. Unyuvi wa kimusingi wai kwikala thayu kuondwa Ngai na kumwiwa kana kumulea Ngai. Indi ni mamuvitiisye Ngai kwa kwika thabu ya mikathi iyo. Kumana na thabu isu nziawa sionthe ni seumaniwe ni Ngai na kuvingiwa muomo waitu. Wai wendi wa Ngai mondo ekale mutanu na emwianie kuma kumbwani kwake kuvika tene na tene. Indi ila Adamu na Hawa mavitisye unyanya wona Ngai watilika na ukou wonthe wa andu walika thinani motatoni ona kusumbikiwa ni kikuo. Kumelila vau wonzu wa mbia na watamba nziawa nisyo kuvikia umunthi. Nitwaile kuvoya na mwini wa Sabule twiwite iwe mwiai nondu nitukuvitisye. Isomo ni ya keli Paulo etulikania kana thabu ya mundu umwe ni yaetie usililo kwa andu onthe. Thabu ti undu wa mundu mwene nondu ni yananga andu yitu na Ngai andu ala angi ona siumbe na nthila Ngai wombie. Paulo elekania Adamu na Kristo na alikile kuonthi nondu wa mundu umwe na yaete kikuo na mumo walika yulu wa nthi kwisela mundu umwe na waete thayu. Adamu wambe yaetie ulei thavu usililo na kikuo. Adamu mweo yaani Kristo aetie wewi ulungalu utheu wa thayu wa tene na tene na otau wewanithio kati wa Ngai na andu make. Uvo museo watuvundisya mikaile ya weuni ya kutia kuya kuvoya na kwithia na thayuni. Ula waita kambi ya maseso ya Yesu ni kana okite motatu na aitabania uvo museo. Kavinda kaa katheu ka lendi nitwaile ni maundu eli mbee kukilia motatu vinya kwa kuvoya kutia kuya na ndeto ya Ngai. Keli kuvya mathayu maitu kwa melilo maguo kwikala thayu mweu wa wendo otei na wekeanio ulauma kwa Ngai. Yesu aiweune mithenya 40 yaani ivinda yaniu tondu twisinoa ingalawani mithenya 40. Eliya atembeiye na vinya waliula wanengiwe ni molaika pandu va mithenya 40. Yesu atatiwe ni ndevili ivinda yonthe ya thayu wake indi amusinda. Mathayo etwonia Yesu tawe musindi wa mavinya ma kivindu. Utatu ni nzia itatu utonyi nguma na uthaiyo. Twenda sindu mbingi na utonyi ute uthela ta andu. Satani ni wenda amanye kana Yesu ni mwana wa Ngai ula wanengia na Maisraeli liu amana weune. Ula wonisye Mose nthi ya Kanaani aunje kiimani cha Sinai na ula ukaete mwana wake ta mwovosya. Utatu wambiiye vaye nthi maviane na wambata muthiani wa ikalu ya Yerusalemu muthia wavika kiimani. Undu wambatite niguo waitavite na kuthantha
kuma leu wa mondo umwe kuvika kusumbikia Israeli na muthia kusumbikia nthi yonthe. Motato aliola mavia matuike mikate iyiche ukakinye nthi na tulia nduo nthaithe. Meonania mithemba itatu ya motonyi ma kimali, kithayu na kinthi, maendanitie na isoanio itatu cia ukengani. Mbe ala athui na athime ni Ngai, keli ala mena utonyi wa kithayu na athime, na muthia ni nguthaitha wanenga utongocia wa kisiasa. Yesu ni walea motato aya kwa maandiko matheu. Mbe mundu ndatuwanike mutuchoka, ndukamutate mwe Ngai waku na muthaitha mwe Ngai waku. O kila ivinda Yesu atatwa asungia Satani na ukumbau aitumia maandiko matheu. Ni watuonisye undu utonya kuleana na mesilia meko na ndeto cia Satani. Twetikila uvo museo ukatuthasya nundu ni uvo wa wikwatio mouo utianio thayu tathela na wovosyo. Kila umwe waitu no utatawa ni mautanu ma nthi ino, uthui wa mituki, unene, utonyi, nguma na wendi wa kutumia nzia mbathavu cia kukwata sindu isu. Nitutonya kusinda utato kwa mboya, wivi na ndeto ya Ngai. Tukite kau wa thayu tutena wia nondu Ngai waitu e vamwe na itu. Nengwitikila Ngai asa mwene utonyi wonthe. Muumbi waitu na nthi, nake Yesu Kristo mwana wake mwenye waitu, ula wose mwikwata majabu mutheu, asia wale Bikira Maria, adi nokwa mwa Konsekrati, ambangela nyoni, akwa, adikwa, adea wimuni, adalika muthenya wa kathatu kuma kwaku, ambata ituni, nivolikalago kukome kwa Ngai asa mwene utonyi wonthe, nivoko mausililana methali na laku, ningwitikila beba mutheu, kanisa Katoliki theu, utethani wa theu, uvete wa mathabu, usiute wa mwi, na thayu wa tene na tene, utikeu. Tulikane tosia Yesu cia ina mukanengwa, vingo cia ina mukavingwiwa. Tuvoye. Mwia itu athime na muguo wa ngo, tuthangasie kumantha wiwanithio naku na andu ala angi, tutethesie kulikana ndeto cia Yesu ila amanyigua mamukulilie amavundisie kuvoya. Tweke mavitio maitu o tondu tumaeke ala matuvitiasya. Mwiai utwiwe. Mwiai utwithukisye. Tuvoye kondu wa Kristo nthe yulu wa nthi melile thavu cio na kumuciokea mwiai ni kana tuathime na mawathimo ma kila muthemba. Mwiai utwiwe. Mwiai utwithukisye. Tumukulia mwaitu Malia na ni kana avoye vamwe na itu ila tumukethia ngethi Maria usie gracia. Mwiai naku wimwathime piaka onthe na Yesu siawe piaku wimwathime. Maria muthenya wa Ngai utugoyeria vitanya uyunanina kwa kitu utwikeu. Wamwe iyo sana yani siamboe ithi cia thukumi maku kwandola Yesu Kristo mwiai waitu utwikeu. Twakune
mondo ndatuwa ni kimutu choka indi nundu wa kila ndeto yuma kwa Ngai tuvoye no tuvonethetie na mukate wa itune ula wongelela mwikio wikwatio na wendo kwau nitukulya we mwiai ututonyethie kuyatu yailu mwi wa Kristo ula niwe mukate wi thayu na waw'o nikatwikala nesa kwa kuatia kila ndeto yuma kwa Ngai twivoyau kondola Yesu Kristo mwiai waitu mwiai niethe nenyu na Ngai mwana utonyi guonthe amwathime na kumusuvia kwa sito yasa na ya mwana na ya beba mutheu tuthi na mugo tumuthukume Ngai uthaithi witu ni wathela tumutungie Ngai mubea